kopana le Professor Moremi le ka kopana radio mo MCRS Community Radio Station mo pitšeng ke kgolo ka la bobedi la bone mo e leng gore ba tla ba hlahla mathata go fapafapana gomme le gore ba tla ba go swaretse tšeelelang Tabeng, nna ke nna re filo a phane ke tswa ona mga matlala ra mosebo be ke kgopela thušo ke ngwayeno gobane ke gotse bohloko go goleng ga ka bohloko kore be ke phela strateng ke sa tsene sekolo batswadi ba ka ne ba tseba ke le sekolong so be ke sa tsene sekolo ke le busy ke kitima le bashimane go tlogeng bonnyaneng ba ka ke le busy ke kitima le bashimane for tšhelete go lela family ya ka gae cause ke godisitse ke motswadi o moiwane wa direga le mo gobane sa le ka tswa ka montle ke setse ke tšo jika le bo 7 starta ke nyaka thušo so ngaka tše ntši tše gobane ke sepetse mo go tswala tše ntši be ke di patela ka thobalano because of go hloka tšhelete o ba desperate mo bophelong ntho gobane nka se tsogile ka e lebala mo bophelong baka ke gore ke sepetse ngake nngwe ya mpha setlhare sa gore ke tlhapele banna ke ile ka ba tlhapela so ke gopela tšatši le lengwe ka go ya mothong and then a mpha setlhare sa gore ke tlhapele banna and then ko zama mothong o moso ngakeng e so ke ile ge ke fihla kwa ngakeng eo ka wa ka nnete ngake o ya mpha attention go padile gore nna le ena sentse re be ka moka gore go diragetseng ke no ba ke sa tsebe so bošego ge ke robetse e ke tsoga foro ke tekwa ke thapile ke ngwanyana gobane ke robala ke selo and then selo sa gona se ntsena ka di-face tša batho ba bantši e ke robetse ke bona batho ba bantši ke lora ke robetse le motho le ge ke robala le motho wa ka a ke sa le motho gobane ke a tekwa ke motho gobane ke mo felela pelo le motswadi a nkimile 9 months ka moka a ke morate gore go diregang ga ke tsebe le ena a rate mamage ke motho gobane o phela a roga mamage ga go ne kwano ka gae so le gona ke gopola ka go jela le lesogana tsoko so motho o be ke dula le ena ke papago lasbone a gešo ke ra ngwana mama ka wa mafelelo so ka tepotšiša gore wae but ka be ka feletša ke amogetse sometimes gore ke motšhelele gore ke mmolae e ke le ka gae ke nagana dilo tše ntši too much ene ke ngwanyane gobane before ke robala le monna ke nyaka tšhelete ka letsogong ga ke robale le monna for mahala ke thuša situation ya ka gae gore ka gae ba se ka robala ka tlala ba robale ba jele le nna ke kgone go apara le ngwanyane gobane be ke kgopela dilo go ditšhomi tšaka so ala thušo bophelo ba ke bophelang a bonkgatlhe batho ba ntša e sefoka re ka hafa bampona e sefoka re ke hlakahlakane monagano ke phela bohloko ke gopela thušo